Dear Manong Nemi, ti may sang ama, ket mayarig kas may sang adigi, may sang tedek, nga agbalin nga pundasyon ti may sang pagtaingan wenno pamilya. Ngaman niya pa iti serserbina da ito'y nga adigi no nagbalin meten, anarukup ken narasi. Narukup ken narasi kadagitiya sumangbay nga sulisog ti bihag. Ano nga ti serserbina, Manong Nemi? Mayarag meten iti pagtaingan kas may sa nga bangka nga agpatpataw ken aglaylayag iti teng nga titaaw nga awan ti wasnup nga sangbayan no sangladan na. Manong Nemi naman pa saan nga nagbalin nga napintas a pagaulidanan ken pagtuladan ti pakasalita kas may sang ama. Tarigagay ko ang maibasa met dito'y programam tapno ti kasta kitagbalin a pagsarmingan kadagiti padak nga ama. Kastuman nga rod nga nakrugyan ti amin. Adak pala iti fourth year high school ngem oral talon tinagbalin nga nubya. Pinagagandang ko pa ida Manong Nemi. Ado nga min iti tagkrusonada kanyag tanarigat met no jak ida paggustuhan. Tay pagsasao no irik iti umasdeg iti manok. Natural at tuktukan na dikid din Manong Nemi. Natayag ken nagwapo ak. Tay kunadan nga tall, dark, and handsome. Kasla Richard Gomez Manong Nemi. Iso nga di mapilang o masadeg idi kadagiti chicks kanyak Manong Nemi. When 16 pa lang idi titawan ko ngem adun tinagbalin nga experience ko iti babay. Nagimas ket din nga sayo open. Ken agkan dagiti harig na agat sinusupay laing nga sangaw ken bibig dagiti babay. Imbaglakid din takanayon dak nga palagipan dagiti nakanak kanyak. Nga ipasnek ko dagbasa ket kaasi na po Diyos Manong Nemi. Nagraduara kiti high school. Ada ako niti hustong edan iti isarek nak ti ulitag ko sa Manila Manong Nemi. Dato kinatayag ko kinagwapo insarek na kakasmay sa nga PSG. Uno te kunanda nga Presidential Security Guard sa Malacanang. Nako, ang swerto ko naman. May sa kaming ti PSG. Dato nga panawan ket panawan idi dedi Presidente Ferdinand Marcos Manong Nemi. Kaniti kaadak sa Malacanang kas member ti PSG. Anad namanen nga gimwapo ken ti maerak Manong Nemi. No, nakayuniporme akapaw. Kunamla no, talaga nga nakatartaraki Iti na minsan nga panagbakasyon ko dito Ilocos Manong Nemi nakaluganak ken nakatugaw ko iti bus ni Lucy. Apadak metlay nga tagadingras. Ngagned iti kabagnibang mi a barangay Manong. Ni Lucy Manong Nemi ket mga alay iti kurso nga nursing iti Far Eastern University sa Jaya, Metlaing Manila. Damok pa lang hindi makita ni Lucy Manong Nemi. Amom ka di Manong Nemi. Nakayawan nan nga dagos deto'y pusok. Nakayawan nan ti pusok Manong Nemi. Adong nagpeso da di babae, kaniyak, idi, ngem kasladete saan ka seryoso. Ngem ni Lucy Manong Nemi. Kasleso ti muna nga nakatignay ti puso. Gapo iti ikikutan na nga pintas. Nagbalin kami nga nasinged ken ni Lucy Manong Nemi. Ket iti pa nagsublik sa Manila. Kanayon ko idin nga mapanpaspasyaran sa Jaya pagkasaraan na. Ket saan uning nagbayad? Nanobya ko ni Sona. I love you, Lucy.
I love you more, Edward. Manaman pa'y bagbaga ni parents kung sa anak pala makiboy-boyfriend. Kabayatan ng pasbasa. Imasin ako mga rod, saan nga main love, ken ka, Edward. Kaya tunggal off ko manong nemi, iti trabaho, isubin ti aldaw nga pa nag-date mi kini Lucy. Babang ka magpaspasyal, kada gini napipintas, nga lugar iti Metro Manila, sa kamapan na agmerienda, mangal daw, kalpasan na. Sa laingan manong nemi nga date, nga mapanagpaspasyar, agmerienda kin mangal daw, no, dikat masansanan nga makalipat kami. Masansanan manong nemi nga aglogang kam ti taxi, santo agbiglang liko ti taxi, kadadakam to nito, nagtimotel manong nemi. Virgin manong nemi nga natagikuhak ni Lucy. Nagsuwerte ak manong. Aging nga adda nagpitpitik iti saklot na. Pasiko ganiso na manong nemi dito ta sampay nga nagturpos. Iso nga. Napang kami na, nagpakawan. Karagida naganak ken kuana. Kaya't kasta una iti pungtot, nagdadakkel ni Lucy nang naruna iti ikit ng adda sa di Amerika nga iso ti mangpapabasa ken kuana. Gabuti na pasama ka kastoy. Hoy, nagpauyon ti ikit na kadin sardeng na iti panang suportar na iti panagbasa ni Lucy. Kapilitan ni din manong nemi nga nagsardeng ni Lucy, iti addan iti may kadwa nga 20 kurso nga nursing. Kaububingan na manong nemi. Manulat tawan na edi. Nakalaplapsan. Kadga po tayo etek unin Lucy, tinulag mi nga rod ti panagkasarmi. Nangalaki di ti bakasyon ko, iti trabaho, kat nagawid kami kini Lucy dito idingras, kat kasta unay, ti pungtot digiti naganak ken kuana. Tinadail mo, tinapintas ko mga masakbayan ti anak mi. Kakaiso na nga anak mi ni Lucy, ngayso kumatiya. Mang namnamain mi nga makatulong ka na kami. Yaman niya pa ita. Kinon ko na kanyak. Dagiti naganak ken kuana, manong nemi. Ano mabalin ko makit danog-danogan nak ni tatang ni Lucy. Gabutin na laos sa pungtot na. Yaman niya pa narda ramid na. At damot na napuko na, iti tiyan na. Natulag nga ron ti kasar, kat nagkasar kami kini Lucy manong nemi. Kat kalpasan ti kasar, nagsubliak man na sa di trabaho, biyat ko. Nagbati ka siyempre, di sidong digiti naganak ken ka. Ta kargaem, inawem, ti anak ta. Nagsubliak sa di Manila, tapno, may tuloy ko tagtrabaho. Maminsan kada duwa nga lawas, idi nga agawidak dito Ilocos, tapno may ko sarungkaran ni Lucy. Ngimidaan, may isa nga anak mi manong nemi nagdesisyon ni Lucy nga umain dum na, nga makipagnaed iti apartment ti uliteg ko sa Manila. Kakanayon na nga may liyukin ka. Sunganda kami dito, ikadwak ti anak ta. O, sige. Tamnil ka sa tagat sang kumatan nga obligasyon ti agawid sa Ilocos. Dito yak nga grubuhat, dito yak nga gawid. Amasampatan kay nga gina. Awam iti manong nemi tinakana unay nga problema at relasyon mi nga agasawa. Aging nga nagbalin nga talo di anak mi. O ang talo di kita anak mi kini Lucy manong. Doa nga babae nga inauna ken lalaki tinaudi. Ngayon dimteg manong nemi nagdipasamak ka nagbaliw nga namin pinsan di taray ti biyag mi nga agasawa. Manong nemi, jak namnamayan edi nga damay sa kamabahay nga bumalaet iti relasyon mi. Jak namnamayan edi manong nemi nga nagbali na ka narukup saan ko nga nalabanan ti sulisog. Idi tamamamok ni Janet, may isa nga sales clerk, iti may isa nga dakkel nga mall. Nakapimpintas ka nakalaplapsat ni Janet manong nemi. Makaguyugoy unay iti mala porselana nga kudil na. Dagiti nakapurpurma pamagina namakna nga barukong na. Injak amo manong nemi. Ngam namin pinsan nga natanag tiriknak kani Janet.
Nabintas met ti asawak ng idita adda talon nga anak mi manong nemi. Kasla, gagangay met lahangan ni Suna. Kada di masarakak manong nemi ni Janet. Kasla nagsubli ti ka nagtutubok manong nemi. Inaram ko ni Janet manong nemi kang kanayon ni di nga mapanag itimul nga pagtrabahuan na. Kadgaputan na taraki macho may sak nga rod nga pila presidential security guard. Nadaan kami ti relasyon kini Janet manong nemi. Itilaksin nga panakaamuna nga daano kon ti asawa. Diya kamawatan tirik na kay Edward. Nuwapay nga siya ka. Nuwapay nga siya. Nakadadudig kita kararim kanyak nga bachelor. Ngayon mapay nga siya ka. Nga daan ti asawa. Gabot na ito ti kunadang ayan. Ayan, itinikudan ti amin. Hindi ka nga tamamati manong nemi dinteng ti punto mas napatpatag pa yun ni Janet ngam ni Lucy ken ti pamilya. Lamin pinsanan idi manong nemi nga nakaulaapan tirik na ken panunot ko. Hoen, kitam kadlaing manong nemi ti panakakulaap ti panunot ko. Idi, isang pet ko ni Janet dito apartment mi manong nemi. Siyempre, kasta ulit ikigtot ni Lucy. Kasta ulit dito si Daaw ken pungtot ni Lucy nga asawak manong nemi kat iti sangwan na iti talo idi nga anak ni. Insang sangit na ti sakit tinaken ken parang sidir na kanyak. Edward, hanya ka dito nagkurangak ken ka. Hanya ka dito adda ka na ito nga babae nga awang kanyak. Abay nga may turad mong arabidan ka na kami ti kastoy. Itilikutan nga adda na kita talungan nakta. Maramid mo ti agayat kan mangisangpat ni sa balay nga babae ito dito nga apartment. Ngam nagbalinak nga tulang karagidi nga gundaw ay manong nemi na tangken ti pangaddan ko. Nuan niya man ti kayat ko, iso pa pasamak, siyak ti lalaki, siyak ti ama. Basta dito yung ngagyan ni Janet, matira ang matibay. No sino ti saan nga makaanos, iso ti pumanaw. Dayta manong nemi, dagita tinabatad ngayong bagak. Kada di matlang nga gundaway, nagimpake ni Lucy nga asawak manong nemi. Tas yun na kumamat kami ti mga yat, tikas dyan nga set up manong agkabalay ti legal wife, ken ti number 2. Ket ko na ti asawa. Sige. Yan tangay napatpatig ken kan ti kabit mo, nganda kami nga papilyam, da kabin ti pumanaw. Edi wow! Kinunakmit manong nemi, tano awandan nga pasalsali, ket dududwa kam ton manong nemi, kay ni Janet, kay nagbalin nga anak mo. Natanggan idin ti buses ti asawak, ket kastaon ay ti sangit, dagiti talong anak mi, manong nemi. Nanaruna, dagiti duwa nga inauna nga babae nga anak mi, agtawan idin ti walo ken inem. Agsang sangit da manong nemi, agsalsaludsud, nuapay. Ngayon nagbali na katulad, awan ti mangmangin kong sangit. Jack Pulos mabibi, sige, pumanaw kayo, di kayo kasapulan. Agragsak, ulawang kayo. Kasta dadda tinakam ko. Jack Pulos inggawi di da manong nemi. Wen, Jack Pulos inggawi di da. Pimanaw da nga agiina. Kaya nga ron. Nagkabalay ka mga road manong nemi kini Janet nga nakaragragsak kami. Kaslawan ti dumteng saan nga saya at manong. Iniun una na ipawpawitak pailaang dagiti pamilyak. Sadya Ilocos manong. Suportarak magpala nga dagiti anak ko. Ngimidi addan duwa nga anak mi kini Janet. Tama, nakadua, talo dua, nakalimakan.
Idi adan dua nga anak mi kini Janet saan akon nga mangted kadakwada. Namin pinsanan nga linipat ko ken binaybay ak idan manong nemi. Kawanan bibiyan ko kadakwada. Makaamon ni Lucy mamagbiag ken mangted ti masakbayan nyo. Awanan bibiyan ko kada kayo. Anak tinakam. Idi February 1986 nakalalagip dito nga pasamak istorya di pagilian tayo manong name 1986. Idi ta masamak ti munang EDSA Revolution wano kunada nga kudeta. Ket dito nga napatakyas ni Presidente Ferdinand Ederlin Marcos ken di pamilyana sa di Malacanang manong name na ipanda sa di Hawaii. Imbes ko mga kaway o no paway ipanda di Hawaii. Gabay din ito nga pasamak inabulis da kami nga PSG, one Presidential Security Group. Idikuan, inabsorb na kami ti Philippine Constabulary, one PC. Ngam saan nga nagbayag manong nemi, inabulis da manen ti Philippine Constabulary, nagsasarunod na ito'y manong nemi pasamak. Gabuta, adamatan experience ko may panggap manong nemi ti military. Siyempre kag narod agas sa Philippine Army kalpasan nga naabulos ti Philippine Constabulary. Ket naidisto no ak idi may sako nga soldado manong nemi naidisto na kon sa dito Quezon City idi probinsya ti Cagayan. Pagbati ka dito Manila. Sadya kanayon ratang bakasyon, Janet. Abay kasla. Siyempre, adayo ka unahin. Kanahin nga bakasyon, manakmet. Sambat nga rin nga mabalin na sumurot kami nga kina. Binulan nga pawitan kayo. Ha? Kan sumarongkar ka sumarongkar, no tawa, panawan ko. Sa mo babayan ti bagim, sa nga mga baybayan na kita nakta. Manong name awampay innem nga bulan ko dito ito gagaraw manong name kasmay sa nga soldado. E di talak manong name nga damat gayam sa bali nga kabalayan ni Janet. Manong name kas taonay dito pungtot ko. Kasla kayat ko edi nga papatahin dito'y kasla kayat ko edi nga papatahin ti lalaki nga nangisukatan na kanya. Malagip ko rin duwang anak mi manong nemi. Anyan to't mapasama. Kat pagpanagan na duwang anak ko. Nung pagarigan ta, mapapatay ko ti inada. Ken ti lalaki nang isukatan kanyak. Nang isukatan kanyak ni Janet. Nasakit unay para kanyak tinapasamak manong nemi. Kastrugayam ti sakit na. Ti masukatan. Uwan no mapasukutan. Kastrugahan sakit na manong nemi. Gapoy ito dahil nga inaramid ni Janet kanyak manong nemi. Bigla nga nalagip ko ti pamilya nga binaybayak sa di Ilocos. Ni Lucy ka nagritalungan na mi. Kumusta da nga taitan? Oh. May baamlatan. Ngam gabot adala nga ken nasa dagaglat tayo ti babae kada kami nga soldado manong nemi anistolaeng nga nakamove onak. Aglalaw hindi na maamok manong nemi ni Carmen. Ni Carmen nga iso tinagbalin nga may katlo ang nagbalin nga asawak manong nemi. Pidotutak manin ni Carmen. Ang nangaron. Kata nga ito nga babae. Kata awmat diferensya dito nga babae. Kata awon diferensya. Manso taputo. Napututak ti upat manong nemi. Kung nakanyak ti patang nga soldado. Ay, Edward. Ay. Bro. Nakalalisto ka nga pumutot. Tinawon nga ganak ni Carmen. Gaya ngayon na pagsasarunumlatan.
Tapno stunan. May ka mo na ni Carmen itibig mo? May katlo. Soldado ka nga talaga siya. Sanak ba na dati ang soldado? Wala kang gwardya kayo, di ba? Saka nag-PC, saka nag-army. O rin, no suportara mo lang, nagdanak mo. Tipod nung asawak ni Lucy, talo na kita anak ko, diyan mo, no, natpapaspasama ka lakwada. Hindi damo sinuportara kita nga. Hindi damo tendua nga anak mi ni Janet. Insarten kon. Adamat sa bali nga, nang saksakay kay ni Janet. Wala, adayo kamat kami, hindi agsapol. Sa ita, ada ni Carmen, upat, tiputot mo. Diga talo, dua, upat. Mano ka? Siyaman na. Apo, laki na yun, padre. Laki na yun. Manong nemi na pututak ni Carmen ti upat. Ti makadakas manong nemi. Ada na aramidak, nakaaramidak edi ti banag nga kinagura unay commanding officer mi manong nemi kat impang tanak. Nagbutengak manong nemi. Isod ka po nga nagdagos kami nga nagbakwit nga napan sa di Ilocos nga kaduwak ni Carmen nagraman dagiti upat nga anak mi. Kat saan ako nga nagsubsubli sa di Cagayan manong nemi. Kapilitan nga naawalak iti serbisyo. Absence without official leave. Awol ako nada. Hindi ba nagsublig dito lugar mi manong nemi kapilitan nga inalak ka. Tibingay ko atalon ka nagitinakan nakadyak tapno adda talunek apang biyag ko iti pamilya. Back to zero ak idi manong nemi. Dala mapampanunot mo Edward. Tatang, susapo nagpindas si biyag mo idi. Agsubli ka dito taltalon dito dingras. Agsubli ka iti tabungaw ako nada. Tatang mo na nga tabungaw. No, databungaw kita muda nga dadingras. Tatang talibag bagayon. Kanya na ito na pampanunutan. May isa ka soldado, gagagam, paltog, kalpasan na, witi-wit, iti orado, tigam mo, talit, nuwang, unubaka. Nga nangarod. Kahit kuliklikan ti pagkad. Di mo kaya ti makirangat. Iso nga kayat mo ti umay manggamulit talaga. Isagat samot nga taligal nga asawam ti sang padbudloy. Soldado ka talaga. Ay na, agbabawi kan to ti kasto nga raramida, medumar. Kat dito'y manong naming nga nariknak tirigat ti bihag. Agsibod ta saan nga pulos ka makaanay idi ti matalo, maapit ko apagbiag ko. Saan mo manay ti apit ko manong nemi apang biag ko ti pamilyak. Kaslamang rugi idin amariknak ti agbabawi. Mangrugi idin manong nemi nga mariknak ti babawi kapo ti nagbaling nga desisyon ko iti napalabas manong. Malagip ko ti panang baybay-ak idi kinilusi kan di anak mi. Naglalalo kat madamdamag ko idin nga nasaya atin ti biyagda. Ti binaybayak nga legal nga pamilyak banong nemi. Nasaya atin ti biyagda. Kumusta da nga taitan? Didak nga malagлагip. Didak nga malagip digiti talo nga anak ko. Kat dagiti putot kumat ka ni Janet, kumusta da? Manong name damdamag ko nga da kanon dagiti duwa nga anak ko nga inauna sa Amerika. Ay, Edward, tang. Isla, kamot mo talang ka dita. Marik ng tirigat tibiyag. Saan dang? Soldado ka nga dati. So, napigsaak. Kabaylak ti, daman nga trabaho ti talo. Ano malaglagip mo, tipod no nga pamilyam. Amom ka din damag. Taga kabangibang da nga barangay. Hindi madamag, no, masama ka na kuwanan. Nalalo, no, ada naging chismuso. Kada chismusa nga, mangidanon dito. Nga chismis.
Nga butag 5 peso nga nagiti duwa nga inaon ang anak mo ket adadan sa di Amerika. Sige. Mok marok marik na mita tinalaos nga pa nagbabawi. Manong name kabutasaan nga makaanay idi ti mataltalunak. Abang biyag ko ti pamilya inkarigatak tinangala ti second hand nga motor ken kurong-kurong nga isot inusar ko nga mapan aggatang karigiti scrap. Nga galgalba, landok, bote, ken daduma pa manong. Ngem among ka di manong name. Liklikak idi ti may isaruong iti barangay Dalusi. Mabainak unay no makita dak nga siyak nga asawa ni Lucy nga dati nga PSG kan soldado. Kadagat-gatang iti buti landok, galba kanda dumapay nga nakakurong-kurong. Ngem ora iti sabaling nga kabangibang nga barangay manong name amamuda. Ay, Edward! Sikat na Edward! Bantata. Dapat kurong-kurong tilugan mo tayo 6x6 kumakit. Nga nakaigang ka kumat ti paltog. Diba, dakay di di malakanyang, nagpisi ka pa sa nagsoldado ka. Ita, agad-gatang ka ti galba, butil landok, kadalata, kanda, dumapay. Gasta ti bihag tata. Kasi lahat pilid ko na. Adala ila ko yun tata. Alala, may makita dito no, mabalin nga alam di kito galbad to. Alala, siguro maka. Opo, natsambahan kayo tata. Ado ka talaga. Kahit apay ka di makamapan dita barangay da Lucy. Barbarang dita pakasarakam ta da dupay katangam. Napana ko. Hindi, napana ko. Baka di mo kahit nga agsarang kahit katugang dati. Sige tata. Thank you. Dadot na atang ko kata kayo. Ngem uray no kang liklikak day nga lugar manong name ngem napasamak edi pa nakakita ta kaniyak. Uwen. Edita. Ada nagsardeng manong name nga owner type jeep iti asideg ko kabayatan nga. Isagsaganak ti panang paandar kon ti motor kalpasan nga nakagata nga karigitigat katangek. Anya na pa nakakigtot ko manong name. Idi mabigbig ko, ti babae nga dimsag iti owner type jeep. Ni Lucy? Uy, ni Lucy. Kanadakaduhan na nga maisapay nga babae. Kadadadan manong name ti kibdor ko, nervyos ko, idi malasing ko, ti babae nga kaduhan ni Lucy. Nagpintas. Tinaunang anak ko manong name. Edward. Nagabo kami di balayo. Kaslaong pulos ti sumngaw nga balikas kadig bibig ko manong name. Kasla kaarig ko idi ti marunrunaw a kandela gaputin na laos nga bain ko. Kasla sa ampay nga bimaket ni Lucy, hindi ba nagkitak ba nung name? Edward, malasi mo ka di sona? Intudo naman nung name, tigab-abay na. Kumusta kan tatang? Kino na ti balasang mga bulon na nang beso-beso kanyak, mamampay, nadungritak ba nung name? Talagang nga awampulos ti may saok kare di agundaway manong name. Edward, ato kumatikayat ko nga ibagakan ka. Ngayon ba nagkunak? Saan nga itatuom nung nga panawen? Agpamanila kami. Itangal daw agsipod ta. Umay nakot alayan ti anak ta. Tapno ijayak mo tin Amerika ng agnahen. Ngem, kinid daw ti anak ta. Nakayat nakamakita. Iso nga na pang kami di balayo. Ngem sanda kamat ka na danon.
Tiyamet, may katlong asawa. Tinadaw na mi ka nagitiupat. Nga putot mo ka nakwada. Puno keng kuwana. Naimbag na kita ka dito eh. Sige, saan kami ngagbayag?